Yamwachemu akwa Badwam TV Badwam so yadanite kote gwase ni nkranhyan sama no pen so wode abraya de du so no eye Badwam kase nti wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 nsamne do so ne etodwa mu bi ya wo betie eni ene mene kwasi ada china mene kwame adechi amene kwadwo adeda ene partners a wo sesam no yes HIV/AIDS emwa wone mu ohamu enchemu adioso enide safo no ewo bi ede mu nchemu no ebebro na feke University Basic School so esan chechire anase tewu for strike ni ti na nkora no wo mu nko school eno ni nsem bi na no pay mede somo Adom TV Badwam kase bididi afia amankwa tamaklo afia ni DMT se de nsem ni nchemu ankasa etie Director General ya wono na da AIDS Commissioner no Dr. Chreme etuahene se enei man mema wone wo ho deda rough mene kwadwo dan na china mene kwa menom ne ade ene partners a ne yiri ni kunu ni ne mpena ni ne boy ni sa ngonwan no wo ka bom wo ho nchemu adoso enan nipaku a HIV/AIDS mo woni bi ewo mu Adom TV kase etwaso nipa bebre wo man a omune mema ana ma a ebro baako enetie nti obi wo ho a owo empena beye mienu en ekro enu ne yade a wo obi yesa emani risks of getting HIV no ekosro sanso so ena nkrofo a wo hia obi a wonim no na dako pe oni ni hia ya na omokwa akoda ye friend casual sex sa no ma mienu eyade a ede HIV bakese ewo man mu enwachi otu omanfofo se eye nema mienu se woni nipa ba ko pe betena anasa bribia woni obi beda ya wosu se nipa no nyo pe na ne hie mu no ewo se wotimi ehye condom se be ya obebo ho ban se wunyanya bi dadade a ebebo wa ma wunya no eni se obete sa empenafo ne dodo no so na ebetumi a woni ba ko pa oni HIV entena se wuntumi dia ene abri nyina woni omu bia beda no ese use condom enwachi Adom kase yetisi montere ne mrantie bi ehwetwe nkomo busa wo musa so condom no obehye ede abo ho ban ana na anu yi a odema yen eni condom de be ma me ban se o mo bla po e dwamanfo na bia obehye condom na no ile nko ane ho no ma o kohye condom ha de intine ese wale so wa wale nko ade hu ya so be ko outside na ya kase kohye condom ti condom ne de mi se hu ya at times and but sometimes and to me frankly speaking who are just say what to offer my to akasiano eso na mpenifo eda Kwame Nkrumah University of Science and Technology se needie wo mu basic school no nkwada de no wo mo atomo a won nimbra wo mu bebie ni nyina no gina Educational Workers Union one more strike na Adom TV kase etwaso ifiada ena enya ne ntie se Ghana Association of University Administrators and so almost so I declare strike. TUC so I declare strike. University no ye wo associations beye 9 enti se group miensa eco striker ba kuntumi nye juma time a senior staff fon kwa strike no na ye yusu ye nuanom mo ye national service personnel and a contract staff no bebere na eka tewu ho enti sisi na tewu TUC ena University Ghana Association of University Administrators eso abeka ho no sisi ade ye ni hwia ye betumi aye because ye need to me say be kwakọ high obi ase ombra no be hwe no nkyira de obezi school yintumi ye hwe Dr. Bequin Twalen Kase so sraban se oni etichafo nkabom komati etua no entena se na onye wonsisi ntem se de be ya enha won academic calendar no aban enfre yi anase enya aban kwa all yi stakeholders are labor fair wages commission Ghana tertiary education commission a friend saying organized labor trade unions no anase associations and leaders no omo nyina omo transe na omo yempe
saying solution to the problem. And yes, sir. And as for ya, one majiji loan, I want to ya, and one more, any adjumamu so you tria one more a car, and ne one more book kitema free or memo a ye a car woodwa, a da one more a war Ministry of Health and a Ghana Health Services and Way soon Public Account Committee at the Ato Directors and all and himself can be on Befaso na Sikano one sakana balance and let me a yet Juma a what's na your honor also one saka and they are make a say Public Account Committee one more drew one so one moon 7 etuja. That is a District Health Directorate Prang. One Osla Ajua Konedu. 13,744. Have you recovered this money? Honorable Chair, so far no recovery yet. We're still engaging the bank. So you're having a lot. So, Clark, take note of this. Health sector is becoming a challenge in terms of on earned salary. You have to find a solution to it. So make a recommendation what should be done. Honorable Chair, what we've so far done is that we have issued for the validators that on the 10th day of the month, those who supervise people should fill the complete form to the validators that these people are still working before they are validated. And we believe that that will help us cut off those who are earning salary on illegally much faster than people just find out when they need it. Omeya Posisa Hine IGP Dr. George Akufo Dampare and a unique guard Anna Wode Amma Penia Walko say Chief of Defense Staff a Vice Admiral Seth Amwama na wo hwe de eye Posisa Hine ayeno na nani so aso penino ebra ye board din so omeye IGP no de wo ye de ma no na se na ono so kɔ na hodie mu a na se na homedie mu a ono so be ye nkai dum bia ono so ebe hunu said the oye ma no nani so Adom TV kase etwaso. Today the ceremony is one of its kind in the history of the collaboration within the security services. I want to thank the IGP especially for organizing this ceremony, and as I said, one of its kind. And I thank all the heads of the security agencies and everybody who is here for gracing this wonderful occasion. And Wechi, IGP Dr. George Akufo Dampare, and so where the twice say, well, Brampanyufo Boni Dinner the IGP a man no. Ohwe said your penny si faso ne mu ede mwa no kyerɛkyerɛ nnema bia ne so a nani ɛsɔe pa enya de se ne rebe fida. All about celebrating a wonderful gentleman, an illustrious son of our mother and fatherland Ghana. You took me as a kid brother, and you have nurtured and guided me, and you have made me feel whole, and I cannot hide this and say that only to you in private. But I want everybody to know that you are a true gentleman, you are a true friend, and a true elder brother. Adom TV, Badwam Kase na Ocean na Ghana Statistical Service, Omo 2022 Demographic Health Survey. Ya waruma yede se Ghana emema ohamunche munum de yentwa warmo ebema no o de ba numbers ni mu 835,000 eye memma je say yentwa warmo bema mo nam hosa aboto hye no mo ede na monten so Adom TV kase etwaso. Ghana Statistical Service pension mu Demographic Health Survey oye yenimu ena Ora Gordon Odejebi Acting Director Demography Ghana Statistical Service editu just say wonhwehwe mu awoye yenu mane de say emrante awadi mfie dunum de ko aduanan enkono ohamu chichemu enum ena wontwa wo mu twetia man mu a eye nipa be se empem ahanwotwe ene aduasanum 835,000 omayi emu enchiremu sei ena wode etudwa. Yes, I come 95% now. If you bisa member, our madi fi dunum kopem eduanai akro.
anaasɛ mpo yɛtumi atire mu kɔ aduonum akron na ɛmu na ɛmu ɔhamu nkyekyɛmu akron ne fa ɛno no I said 95% no ɛyusu ama yɛ circumcised anaasɛ ayɛ sɛ bia ɛne ɛwɔ nsunsuanso wɔ sɛ wobɛnya yare no bi anaasɛ wonya bi ɛno nti nam sɛ dawuro bɛbɔ sɛ yɛbɛpɛ anka obiara NDC building Ghana tour no wo de akwakopi mu e wo poye mantam no emu won ne Ghana fo e wo ho nso di nkomaje won mo nso adwene sebe ya wo de e betwere won manifesto no na mampani dada John Dramani Mahama wono ne won franka tuni na odi animu a wo hye na nanom ne adehye wo anum boso ene wo di enkoma Adom TV kase eto aso yi empanfo se ye besi wuso a ankada no a ye hye wo ma Mesrawa MPP abaso 8 years mu ne ye wrai omu besi ye so anka omu hye ma na kwane agro bi a omu ne ye die ne sei omu hu se ayie ba ana se empanfo bi ebehia wa anum a no ma se so omu machines na besisi kwan ne so na yaka so ya ye na wi na empanfo ne kope na omu afa omu ade na omu de ko me say ye nkola enwachi wohina wo enum akosi akọ brempo komisa saraku eka de to aso say ye kurom ha ya kwan no enye da bia na politics aba na ma be kasa no ko ba de wagidie se afuwe de se serensi adawo ma enkoye sa ade biu o madam mo hwe na mo nya kwan ne ma ye o mo ntu ho anamon opportunity bi ombenya bia se nyame ye Adom na so bedi president o ma nani ma ye kwan no ho ma ye oni nyina mu no Franka Tony John Dramani Mahama ekyerɛkyerɛ de kodi airport ya wosu sɛ ɛma mpontunyuma awodo nyina wato na jeje mu eto de bia na obi otena ho che a no a relaxe enti wo mo a wo sɛ o man peki o Kenya ministers ni mu kakra wo yi we kɔ ha no yi we akɔ ha no ama we akɔtena fie ubehu ana emre bia obi aka ne ho hye enso nya ekoi omo MP nipa 80 etro say o minister ye ohwe ye sika asem so onhwe asu yie ama ye sika asem asai nsa akọ ese koko football unia nka ho aye mpase ma o minister nso Kani DC na wo Adanse South ye Benjamin Nahwe ono so de nsamu tudwa sema mpani dada oye Franka Tuni NDC John Dramani Mahama Ghana for the 2 mino emmanuel niema hudo bi a won sha CMPP anto so no mba ombeto so Kane Adanse North Mensini Krachi eni amane boni azeke no menyo atwetwe nkomo a wodi ato nanim se empomtudwuma bebre wa Adanse South no NDC amanyoku no ena edi animu ema wonom ehyase kiremu se schools ayaresabia akwan eni anyama foforo eka ho nyina no NDC amamu pen so ena wonom ehyase nanso wonom antumi anwie ansana wode wamamu ebe wieye ye fisa abre no wagya ma aka nwura mu a ese kwa kiremu se ha adwene paasa aban to atoaso nyina no se obetu se adwuma bi wo honom a wonto so ansana wahye foforo ase ndi atomanfo a wonom ewa danse nyina animu se wonto wonom aba ema ndi samanyuko no se de ebe ya obetumi ayempumtu dwuma bebre ama wonom de aban de se kan ya wanwie aban foforo ba ya one efes enko nanim kesepa wo me stadium ai frase aye ya sabre enfie nso kon wotwini ye wieye kesepa wo me no ene youth ene agudie ene sika agudie de ba oman mu ede bra oman ede biase efri kekosa basinko kuma stadium ni ba bia ensa ke wie stadium na sade na nka aban eye no na anka eni gye soronko ene youth a etukwan konkran kuma sino mne ade kombetina ha aye adwuma na sports na efense ebekoso ha no so ball bono mne akanse mne ade na tumi akoso mani di aba ha mesika so aba amanfo koko rose de ka ho pa no so ha adwene akwan oman bia betumpon a akwan di akotin akwan ye frase koko rose aye frase ye yi ya ke ya wi anisa no e bia town rose ye bia akwan ni mu nto aso bisine nto aso mai akwan bi se nkrase akwan te se wuru ye junction kwatwea subin kan
Achimoda Mrashe Bejani Alexander Kwesia kwa Dodona friend of game changer na wose 2024 abatwe wa Achimoda ho ne de abano mu chemu eduokono de odebema party no na waye nkunimdifo Adom TV etoso yi. Kojo ampabe eye panyini a wodan pipi amanyuko nano e wa Achimoda abato mpesua so wonom etenetene wompo mu wiye no ono so de to achidifo nyina anim se Amina no suna Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay me de asiase da yo de emre adaje erade mfa nkomra sumdwem koso ahyen wo Facebook/Adom TV extra me de afia amankwa tamaklo ye nchekra de bonkrata na ye krado online stories no so mahino kwabna sante e wo hanti ye nchebe sima mienu e basisia